Whaatalo whantu Talafolo Radio Samoa le nei tae au ma lo le soifua manuia, alo mai o tala o le tae au. Ua whaasala le whaamasinonga le whaletua o le whaiwhi au na ia whautua e au noa ma se laisene e whaatanga i le immigration. Toe pepelo whaamaumaunga na ia whaonga ina. O Cecilia Sua ua whaamauni e le whaamasinonga whaitu maloi au kilani mo lianga e pe ona tā ua. Ma ua whaasala i ngā lua i le community mo le lua se lau i tūla. Ma nofo wa aia mo le se fulu lua masina. Ai ele i molia Cecilia o leana la pata i le lua afes fulfitu e le pulenga o faufautua le vaenga o fe malanga inga, peitai, na te le iu sita ia ma faa wau peo na toi fai. Mai le sitalo o le faufautua le immigration Duncan Connor, o le to atele o tangata a fia o tangata na feiloa i male faletua i le lotu, a toa ma tangata i tawala atu yana wō po o a inga foi. O Cecilia lo u mielo na visa nofo maui New Zealand, ma e iei tālasanga na ia whaailoa ailo na tangata o ia o se tasio a ingo o le ana le tālasanga, ma e iei fo i whaamaumau ngai lango ai tālasanga, e le isa o na whai. E le o mamai le immigration le sori tū la fono Cecilia na whaia, o na ele ngata o le whao ngā o lona tūlanga le community, a o le a fia i o tangata whai mai i New Zealand ele o iei ni visa. Ua whaamanatu le pūlenga, o lo maua uma online e lisi o tangata o lo iei laisene e avea o ni tangata faufautua le immigration. O le aso lulo le vai aso nei le aso ono Iulai, o le atalia i au se tālia pase se taunu watu mai isi atunu e le i whai atu i COVID. O le aso inga wa whai ai fua i fautuanga mai le pulesili o le soifua maloloina Paul Kelly, ma o le atanga i pase se fe malanga i taunu watu mo o ese, e au noa ma le tau tāpā o wha amauningo tu i o COVID. I le taimi nei o lo talia na o tangata anu au se tālia wha apea ai manisi o lo umia visa i le i whai atu i wa mai a ioeina, e whai malanga atu i au se tālia. O le whaamaoninga ma le pulesili o le vaenga le soifua maloloina e peona ia tā ua, e le o toi mo o mia le wha ailo o le whaia, ma le whai o le tuipuipu o le COVID mō pāsese. A o talia ila i lalo wha ai unga le malo, i lalo le atu la fono fō o lo sa wai fo i e mo o mia pēa le usi ta ia, o ta ia la kamupani wa alele ato ai ma le tatau o na wha o ngā o ufi fofonga i lunga o wa alele. Ai se vaenga ia ni usila mal COVID il wha unga le vai aso. Fa a feiva se lau luas fulfa cases fo wal COVID i totono le atunu u reportia mai le soifua malolo i nana nafi. Fa se lau luas fulfa i lato e saule reporti o lo tau fia i fale mai ono le vairusi, ma i lea fai numere to a fitu o lo i potu ti ngā ina. Se fulu tasi tangata mali liu fa au popo ma o i lato nei le vao le ono se fulu i le iwa se fulu tau sanga le mātutua. E o mai ana nafi, wo o i le afe lima se lau ono se fulu tangata ni usila mali liu, ua fa alau i loa fa alau i tele ono le COVID. Ai se vainga reporti o le aso to onai, e ono afe fa se lau ono se fulu cases fau ma tangata mali liu fa au popo e lua se fulu. Ua a mata i o lai o le plastic free, ma ua nga i le supermarket i le countdown e ave e sea pepa i ila i le vaenga o lo fa ata waifua la au aina. Fa mawina tu sama le 5 miliona pepa i ila o lo fa o nga ina e tangata fa ata o le supermarket i le tausanga e tasi. Mai le pulenga o le vave o na ta ofio se suinga le lei tele lea mo le si o manga. Ta wai fo i o le a mata e fale o lua e lua se fulu e fa amasani e tangata fa atau. Muli fa asafua i le loa o la le countdown. E le fo i le countdown le anga i una i le fa amuta o le fa o ngau pepa i ila e peona i fo i le tausanga e lua fe lua se fulu. O se swinga wo vave a mata aloa i le countdown, tasi le tausanga i luma mai o fuafuanga le malo. Ma ua langonai mata alo sanga, ua mo o mia le una i malo si le malo le swinga ma ua mo o mia foi le suia ato o le system. I le si o manga lava, 5 afe la autoto i totono le lua ma le afa i tula. Mana mawhaiona whai e tangata kalai estete e toe wha aola o lai se tasi o na pitonu una matua i wha leanga ina e mafui. O na nafi na tutu fa ta sele tu sa male tolu se lau 5 se fulu tangata na o fo fu atu o lato taimi. Mole forever trees i kalai estete ma o se polo kalame o lo tutu ma lo sele council, trees that count, fa bea male conservation volunteers New Zealand. O le whanua le neighborhood na ilonga na matua i wha leanga ina e mafu e le luafe se fulu sa wai le luafe se fultasi. Mai lea taimi na tu umai i lalo fale na wha leanga ina sa iai, mata ua i loa o se tasi o whanua i lalo le sone lanu mumu. Po ua le o toe saunga le mu. Mai le toa tele na iei ana nafi o se fianga le mawhaiona o mai whaatasi ma lātou whanau. E whaia lea ngā luenga le lei ma o se aua o ngale lei fo i lea mole whanau iti ai mai se ai o se sao mole si o manga. Tala muli muli,
O yele popole ngole a afio fai ngā malanga le toa tele ona ua tuwai ona maua tusi folau. Talu mai anuari le tausanga nei wa whanga i lunga le whase lau pasene le telo talo sanga mo tusi folau. E la whaingo film ta ngalwengal vai fafo ma ua sawai reporti lata i le 50 wafe talo sanga mo tusi folau ele i o iai. E se ile tu sama le valu wafe ono se lau tangata o loo ile lisi fa atalitali. Ele Italia la tau fa afesili. E ia o ngole wa amata tu uanga le vaiaso nei, a o le toa tele. Tu e paule nei o le vaiaso a onga tu ua le vaiaso fōma ua fa ali ai le News Talk ZB. Le popole e ono le tau nuu fuafuanga na iai mo tu uanga ona ele i maua lava tu sfolau. Tala nā le tae au, manuia lam tangal vaiaso.